sanibona nonke. Ngenza i-theorem theorem, converse of theorem of this theorem, as you can see. Lana ke senza i-converse khona njengoba ngishilo kuthiwani la i-converse lisho ukuthi yena usho ukuthi manje sesiqala reverse, siqala ngalo wesigcine ngako mhlawumbe ngalo wesigcine uprove. Sigcine ngani? Sigcine ukuthi siprove law is equal to law. Usho ukuthi sebezosinikeza manje. Sebezosinikeza laba be-equal. Siprove thina lo kade besinike kona u-90 degrees. Kulungile. If I understand, so I understand the last qala bathi the line drawn from the center of a cycle that bisects a chord. Understand lama weights lawo. Kuthiwa ulayini odrawbiwe usuka kuphi e-center yale cycle. I-center yale cycle wenza njani? Center of a cycle that bisects a chord. Now ulayini usuka e-center wenza njani? Ubisector i-chord, kusho ukuthi uyinqamula phakathi nendawo i-chord yethu. Ngamanye amazwi leli point leli phakathi nendawo la le-chord. I-chord yethu okubani? Oku-PQ, u-PQ. Bathini futhi ngalo line? Bathi lo line is perpendicular to the chord. Lo line unjani? Is perpendicular to a chord. Iqiniso eliphelele leli. Wena ukuze uprove kumele bakunikeze iqiniso elingaphelele. Elithiniki ekuyileli iqiniso engaphelele bazothi required to prove OR equal to PQ is perpendicular to PQ. Yabona ukuthi iqiniso lesingakhi? Lesibili. OR is perpendicular to PQ. OR uyini? Uyiline esuka e-center ize kwi-chord. Then so prove ukuthini ukuthi lo line yenza njani? It makes 90 degrees la njengoba beshilo ukuthi is perpendicular to the chord. Siprove kanjani ke la? Simprove kanjani? Naye lona simprove ngani? I-congruence. Then ukuqala kumele ukwazi ukuthi no construction no marks. Wanga constructor awutholi ama-marks noma ngabe kunye ukubhalile kodwa nje wangakuveza ukuthi constructile ama-marks awutholi. Senza ngani? I-congruence. Congruence yini? Ikusuke ama-shape efana ncamashi, yonke into ifana ncamashi. Ukuthi wena uqinisekise ukuthi i-congruence isenzekile kuma-shape wenza njani? Uthola izinto eziwu-3 kuphela, 3 kuphela. Yacabanga ziningi kanjani izinto ongayithola kwi-triangle ukuze uthole ukuthi i-congruent. Ungathola ama-angle, i-triangle inama-angle awu-3, ungathola ama-angle awu-3, inama-side awu-3. Futhi ziwu-6 izinto ongathola kodwa bathi thola only 3. Yini esizoyithola? Nala futhi senza ini? I-congruence. Senza i-congruence la, i-congruence. So thola lo ukuthi le triangle engapha esokwenza njani? Step sokuqala construction. So constructor ba. So constructor OP constructs nalo. Then mase sitrace le triangle as single triangle nale ngapha mase so approve ukuthi are they congruent yini. Then emva lapho ke so conclude mase congruent. So conclude ke sithole lo e-90 nalo e-90 or lo yedwa e-90. Then sizobe siprovile ukuthi lo OR uperpendicular to lo. Mawuthi perpendicular basho ukuthi la behlangana khona bahlangana la kumele kukhande ku-90. Number 1 senza njani? First step sithi construction. Ungababhalela ukuthi construction. Uyasho ukuthi constructor bani? OP and bani? OQ. Uyahamba uyoku-indicator. Uyamconstruct. Umconstructela ukuthini? Ukuthi kukhandeke i-triangle. I-triangle yethu nayi. Construct. Ubuye futhi nangapha. Construction. Imaki lokuqala lakho lelo ukuthi babone labo line nje ku-diagram yakho sibe yakunikeza imaki abakabheka ukuthi ubhaleni ngenzansi. Number 2 wenza njani? So ungena kwi-proof manje. So khani uprove ke. Lo RTP uthi yilo uchaza ukuthi yilo ekumele ukuprove. Uzoprove lo khani singena kuleyo topic leyo. Ethini? Proof. Siprove ngezinto ezingakhi? Only 3. 3 things kuphela. Senza njani? Kwi-congruence ngafana ini? Ukuze ama-triangle abe congruent. Kwi-triangle ngadwa ngafaka ini-side le triangle engapha. Sithethe nje ukuthi leli side naleli side lifane. Naleli ifane. Naleli manje kule triangle lifane. Ne-angle la ifane ne-angle la. Ngokuma kwawo nale angle la ifane nokuma la. Thina so prove ukuthi kahle le angle ilingana nale angle bawu-90 bobabili.
number 1 siyabheka suyabatshela ukuthi proof yakho le, then suyabatshela ukuthi proof yakho uzoyibhekisa kumapha ama-triangle. Uzothi in triangle, le triangle engapha ku-triangle OPR and triangle ORQ, yabo, uwa-treat-a as a single, yabo, yeah. Then so number 1 uyabatshela ukuthi yini efanayo kule triangle engapha nengapha. Number 1 vele uzogijima ngesubona ukuthi wena hawu banginikezile vele imbuzi le ngapha iside leli lingana leli side, bakushilo lokho baze baku-indicate ukuthi iline esuke center i-bisector i-chord. Shuthi uyabatshela ukuthi wena nangu-PR ulingana nobani no-RQ, kunikeziwe lokho. So uyasho ukuthi PR is equal to RQ. I-reason yakhona ithini? Given. Enza ukuqala leyo bakunikeze yona. Shuthi bayakupha 1 mark la. Number 2, kodwa kumele ubatshengise ukuthi bakuphile. Number 2, ngesikhathi uconstruct khandekeni yonke into uyayinotice. Ngesikhathi uconstruct khandekeni, khandeka uline osuke center uye kwi-circumference. Kwakhande kuline o-center uye ku-circumference. Shuthi wamile ama-triangle anawo lo line ubizwa ngani-ke line? Ubizwa nge-radius. Mase bebabili babizwa ngama-radii. Kusho ukuthini? La kule triangle sesitholile iside elilodwa lingane linye lingale, sasilithole lesibili kwi-radius. Since ama-properties of radius athi they are equal, line esuka la iza la izolingana esuka la ize la futhi ku-circumference onqenqemeni. So uyasho ukuthi leli side le-triangle leli okuyileli lingane leli side okuyileli. Isiphi isizathu? Bangama-radius babili. So uthi OP is equal to OQ. I-reason yakhona uyithini? Radii. Indlela yakhona ukubhala le uyayilokhu nje uyasho ukuthi ama-radii they are equal ngesizathu esithi singama-radii. So uthi number 3 okugcina-ke lokhu. Kokugcina yikuphi? Angithi se-triangle uyitreat-a as iyodwa. You-treat-a shuthi lo uyamvala. Ubheka le triangle engapha inobani? Ino-OR okuyisayidi. Ubuye uvale uye kule ubheke ngale ino-OR okuyisayidi futhi nayo. Kushuthi u-OR bayamshare. Ngamanye amazwi i-length ka-OR kule triangle engapha mayimele iyalingana i-length ka-OR kule triangle engapha mayimele. Kushuthi ungasho ukuthi OR is equal to OR. Lokho ku-obvious, ayikho i-reason yakhona into uyibonayo vele. Ungasho ukuthi it's common, uyovela lapho ukubhala uzothi OR is common, yabo. So uqedile-ke ukuthola ngezizathu eziwu-3, then so uyaconclude-ke njalo bathi prove on uyaconclude, thola imark lakho lokugcina. So uthi therefore ngoba sesitholile izinto eziwu-3 ezila kule triangle zifana neziwu-3 ezingapha kule triangle, shuthi ama-triangle ethu are-congruent. Shuthi yonke into esiyisele esingayitholanga thina isiyafana vele. Shuthi i-angle le seyifana nale seyifana nale. Yize singayiprovanga kodwa lokho sekuyenzeka indlela yokuprova le theorem. Shukuthini lokho? Shuthi nala le angle le sizofana nale angle. Kodwa kuthiwa siprove ukuthini thina? Kuthiwa siprove ukuthi kubo-90. Asiqhubekeni-ke sibatshele ukuthi emva kwale step triangle bani OPR nangu unjani? Congruent. Alezo congruent. Ama-line abheke horizontal to triangle ORQ. I-reason kuba nezizathu. Izizathu sikhandwe wena, ngeke kushiye ngaphandle ukuthi awusasibhaki. Yini uthole ngani ukuthi ilokhu njani? Ukuthi congruent uthole ngani? Uthole ngani la? Yini le? Ama-side elingani. Yini le? Ama-side elingani. Yini le? Ama-side. O-R uyi-side. Shuthi uthole ngani? Sirepresenta kanjena-ke. Side lo wesibili, side lesithathu. So ushilo-ke la, yabo. U-triangle lo akusiyena u-P. Just i-symbol yokurepresenta i-triangle. So uyasho ukuthi le angle engapha ilingana ne-angle angisufuna ukuya ekutheni balingane no-90. So uyasho ukuthi uyinema kanjani? Uthi ORP. Eduze kwa-R faka ikapisi ukuze ukhombise ukuthi iyona angle esikhuluma ngayo. Shuthi uzothi O angle R
P is equal to O angle bani, O angle sesikule triangle ngale manje, ORQ. RQ is equal to ORQ. Yini reason ama-triangle similar triangles. Mawuthanda ungazobhala lokhu, then la ungavele uthi therefore kanje, move lapha ukubhala i-reason, therefore emva kwale statement. Then suye ekutheni uzobaveza kanjani-ke manje ukuthi obabili balingana no-90 lapha. Kusho ukuthini? Usuyakhumbula ukuthi lama angle akuphi, uyakubona lokho ukuthi akulayini nje oqondile. Then siba ne-concept ethini, ethi ama-angle aku-straight line mawahlanganisa nje wonke azokukhiphela 180 degrees. Yayibona imaphi-ke lawo ma-angle? Ama-angle along a straight line, not around. Masithi along sithi kulayini nje, phezu kolayini. Shuthi masikhetha la ngaphezulu suke sikhetha la azokhandeka la phezulu, noma sikhethe la ngaphansi separately. So khetha maphi? Angithi sifuna lawo awuthi thina, shuthi sokhetha le phathi ephezulu enama-angle. Shuthi sothi le angle le plus le angle balingana no-180, ngoba sithi sum of angles along a straight line equals to 180. Iyo nje leyo nto kumele uyazi njengoba injalo. Shuthi sizothini-ke manje? Sizothi le angle le O angle RP plus O angle RQ, nayi le angle le nale angle yiwo lawo. Siyakubhala lokho okushiwo i-theorem is equal to 180 degrees. Uyasho i-reason angles in noma on, singathi on straight line. Uyabhala kanje mawuthanda kanje, on angle on a straight line anjani at about 280. Kuney'ndlela zakhona-ke emfishane zokubhala kanjengalezi ukuze ngaphela isikhathi usabhala. Then suyasho ukuthi angithi laba sithe banjani, bayalingana vele, bayalingana. Kusho ukuthini lokho? Mawuvela kulokhu ucabanga kakhulu, shuthi lo maye u-x nalo u-x, yabona? Shuthi ukuze bayakhipha lo 180 mabehlangana, shuthi kumele kuhlangane u-half balento le vele. Shuthi iziphi inamba? Suyabuza ukuthi iziphi inamba ey'fanayo engahlangana ezizokhipha 180. Lokho kufana nokuthi le namba uyinqamula phakathi nendawo, u-half wayo uthatha ngapha ube ngale nale bese uyabahlanganisa u-half. Shuthi le namba ihlukaniswe phakathi nendawo, okuwukuthi kuthiwe 180 divided by 2. Shuthi la sino-90 nala sino-90. So uthi therefore lama angle lawa O angle RP okay, and O angle RQ equal to bani 90 degrees. Ngoba uyabona uthe bayalingana. Shuthi la maku-x nala u-x, shuthi o-x ababili abahlukanisiwe inamba efanayo ephumela zahlukaniswa zabekwa zodwa la. Mehlangana futhi kumele ikhiphe lo. So uthi therefore yini oboyiprova lokhu lo line uthi perpendicular to lo. Uyabuyisa-ke into kade uyiprove ethini, OR perpendicular to PQ is perpendicular to PQ. Ngobani? Ngoba omabili lama angle asobani 90 degrees. Bekuyilokhu ngalo theorem le.